Ovo je prvi ovakav projekat za Srbiju. Dakle, lansiranje satelita u orbitu oko Zemlje nije mali poduhvat, čak i kada imate razrađenu industriju koja to može da uradi. Mi to nemamo, tako da je naš prvi satelit upravo prilika da naučimo kako se to radi, koji su sve potrebni koraci, gde treba da se traži frekvencija, dozvola, komunikacija, zemaljska stanica koja će komunicirati sa tim satelitom, napraviti satelit, integrisati sve komponente u jednu kutiju koja se posle lansira, testirati komponente na razne stvari od potresa, gravitacije, vakumske komore. Zbog toga smo mi ovaj projekat zamislili ne nešto preterano ambiciozno u tehnološkom smislu. Komponente koje ćemo da koristimo su uglavnom dostupne, već su testirane na tržištu kao komponente koje su bile u svemirskim misijama, ali ono što mi hoćemo da uradimo je da ne kupujemo gotov satelit, nego da sve napravimo ovde kod nas u Srbiji.